Saudara-saudara, terimalah kehadiran Sofin Aditya dan Emi Ananta. Selamat malam Brajikan. Kembali bareng saya. Oke deh, kali ini bareng-bareng Sampurna juga Roma. Digoyang yo! Cek beri emas permata eate bule tak andi tresna tika cek maksa duduk kabule bule tak bisa narematika banyak reng lain reng bini ratin selepi peku dari bula malah tak kasta budiare mon esa pasa teti bebeje tresna paksaan du tangi berseneng kun teti sake dalam ate bula tak bisa senare matika saporana beri detika dubula beda-beda se andi reng lake adu kentongan ate sana cuma kimo ke cenci bula cenci se soce dubula beda-beda se andi reng lake adu kentongan ate sana cuma kimo ke cenci bula cenci se soce Lanjutkan dong semuanya dong. Cek beri emas permata eate bule tak andi tresna tika cek maksa duduk kabule bule tak bisa narematika banyak reng lain reng bini ratin selepi pekus du dari bula malah tak kasta budiare mon esa pasa teti bebeje tresna paksaan du tangi berseneng kun teti sake dalam ate bula tak bisa senare matika saporana beri detika du bula beda-beda se andi reng lake adu kentongan ate sana cuma kimo ke cenci bula cenci se